ro MMA Mizo te khwa ti eng turi MMA Mizo te tan in nga na ding zel ro ram tu khla ni somni inrin ni Melbourne empui buta kania Australia Mizo News channel clear to te chibe ule tual chung chanchin Victoria COVID update atung thumna atan ninga chung state pumpui lockdown le ani nuwa ninga ni khan phel ania ni som pariat khan mi sing ni sang khan jani som ko pani sample test zinga nu fathum te an positive ti mu chwa ani hotel quarantine ero kaibel an omlo office le dor chung mun lun laya chuan arwala mi lu phalchin bithli anein hontran mek ania nunphung apangai chhozel be se ane Melbourne mi puite lut Mumba festival chu covid free awangin thul tura thu chwa ani nuwa nimin khan Melbourne Lord Mayor Sally Cap in man ngei ani tur thu apuang he kut hi kumsom ruk porok chung kumtin man alo ni to a kumina man dan tura ero shipui laka him the ang ber tur le mi pui hip tho sia ro man na siam mek ani ati Mumba 2.0 hi March ninga a tran ani ang ram chung chanchin Karle thotan atang hian rampuma COVID vaccine Pfizer jab chu pek masak bik nein sem chwa tran ani don Australia sarkar in jab sem chwa dan arwa man chu hetiang he ani frontline workers te quarantine hun le border na thokte hena million pakhat point pali dose pek ani ang panni natan million sompali point period dose tu tar le upa kumsom sari chunglam healthcare workers Aboriginal le Torres Strait Islander mi kum somsari chunglam thalai dam lo rolban lo le vobik te hena le critical le high risk worker te police emergency workers firefighters meat processing le service team te anyang atho thumna tan million sompanga point period dosu puitling kumsom nga chunglam le Aboriginal le Torres Strait Islander kumsom period atanga somnga pali in karte baka critical le high risk workers te pek anni le anga puitling nol pui le dong nge tur mi poimo la dong lo te tan million som parok dos pek ani ang athonga na tan no pangkum som parok noi lamte ne na million som pathum point parok dos sem chwa ani bokang Myanmar chin mi chuan Dr. Sasale athiante malang na awangin Australia UK le US rama kol sipai lal le lalwite in le lo le chu hren ni in anfate zirna ti top sak an nia an chung te visa po ti to pani rampon chanchin China rama COVID-19 vaccine lem siam na a how to khong chuman ania he vaccine leman siam atang hian sum $5 makta duai pani point pasari chuang an lo lut to ani India le China chu thlakolai anin epnu in Karkalta khan pangong so mun sang taka tangin sipai sangtel anin nuktok ve tanta a China theng tel chuan an kem lampanin an tulkira India sipai te po anin nukdok ve ta ani Aizawl Municipal Corporation AMC Councillor in Thlannei Zawhtaka MNF mi som pakhat ZPM paruk le Congress pani te thlantlin an ni Nimin Khan AMC Mayor atan pularin enga sai lo ruat ani a puar thanglura chu Deputy Mayor a ruat ani bok Pizoram sangi biate khwa sial hoka pasal nei chu February ni som pani zirtop nia sial hok dai kong thanglama apeng ti mu ani nuin tun thleng hian mu alani lo Mizo danin ni serizon ani nuwa mipui anga zon hun chu khar ani ta ngortaka zon ani nu poin asul nu le han chui zui dan tur engma mu ani lo ani pungun san ong chu Myanmar Chin State Administration Council Chairman atan thlan ani Myanmar khopui hlun yangguna China sipai te mu an nia chu mai ni lovin Myanmar poisa singkhat no tharlak China trong le kha in tuam Sun Bank ti le Yushan ti inziak tel chu aron lut hum maya a le kha hi atak ain a chhedeu nia hria dani Nimin tlailam dar nga thleng khan Mizoram COVID-19 active case somni pani omin mi pakhatin nunna a chanbel
he hri hian mi so masuat ta ani yangun ta ki tra venga kumsom pakhat mi me chano pangchu sipai trakin a chil hlum Aung San Suu Kyi chu a case or laiba ka covid shiven na dan ne na in kung kai case thar olber tir ani thiam lo chan tir ni chuan a case masa ang khan kum thum tan tir thei tho ani February ni som pasari khan Myanmar mi pui te chuan an motor te chu kong pui dangin an park thua maya sipai le police te veiwana adan ba ka civil disobedience movement pui na na ti anni chutia motor ding tlar chu sipai lam tang ten tal tumin an bo cheve thung bok hemi tuk February ni som pariat khan motor chi sang sang chu darkar khata kilometer nga amuang in an khal hloma tin mi pui pung khom te chuan kongpuya sipai te in kalpo na ti thuan op turin rei fe mai an phekhok shrui an sui clear ni in thu kan dong mi phekhok shrui sui lai man na dan om si lova police te an hoi hai hle an ti sipai ruat tuna Myanmar president ni Mek Min Swe hi afate Australia rammi ni na an nei awangin sangni pariat dan pui angin president ani theilo ti hriat chwa ani Myanmar michina khopuya power station boina mi pui pungkhom chu sipai le police ten an kapa pakhat thi in mi somruk chuangin hliam an tuar media lam mi pasari man an ni bok Myanmar police ten alua an ka mia trot khain chung te chu International Court of Justice ICJ lamin thuzo an tum ti thoma oma police lamin an labo ti hriat ani bok National League for Democracy NLD party hian film khurthula an poisa him takin an lo da fel diama tlema zong ramchung bank ka ti an sem kwala sipai sarkar thar hian sumpai ahar sat awangin sa kholam le NGO poisa apungin apuk ti hriat ani NPI Buta Australia Mizo News